nyakubahwa Perezida wa Repubulika na Madame, tubahaye ikaze ngo mutwenyegereze uru rumuri rutazima nk'ikimenyetso cy'ubutwari bw'Abanyarwanda mu nzira yo kwiyubaka mu myaka 29 ishize, tuva mu mwijima wa Jenoside tugana imbere heza. Ikaze nyakubahwa Perezida wa Repubulika na Madame. This is the light of remembrance, the light of life. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika na Madame, tubahaye ikaze ngo mutwenyegereze uru rumuri rutazima nk'ikimenyetso cy'ubutwari bw'Abanyarwanda mu nzira yo kwiyubaka mu myaka 29 ishize, tuva mu mwijima wa Jenoside tugana imbere heza. Ikaze nyakubahwa Perezida wa Repubulika na Madame. This is the light of remembrance, the light of life. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika na Madame, tubahaye ikaze ngo mutwenyegereze uru rumuri rutazima nk'ikimenyetso cy'ubutwari bw'Abanyarwanda mu nzira yo kwiyubaka mu myaka 29 ishize, tuva mu mwijima wa Jenoside tugana imbere heza. Ikaze nyakubahwa Perezida wa Repubulika na Madame. This is the light of remembrance, the light of life.
nyakubahwa perezida wa repubulika na madamu, tubahaye ikaze ngo mutwenyegereze uru rumuri rutazima nk'ikimenyetso cy'ubutwari bw'abanyarwanda mu nzira yo kwiyubaka mu myaka 29 ishize, tuva mu mwijima wa jenoside tugana imbere heza. Ikaze nyakubahwa perezida wa repubulika na madamu. This is the light of remembrance, the light of life.